Kako ste zadovoljni sa ovim obnovljenim placom? Pa dobro je, super je, ono sve, evo, malo bude hladni, ali ljeti će valjda biti dobro, bit će nam super, neće na sunce dopirati ono sve, ali sve dobro, ali slabo posla, nešto, gdje su ti ljudi, ja nemam pojma, ono sve. Tako da evo, ali opet držimo se, ne damo se, dođemo pa eto. Dobro, pa dobro, nije loše sve. Sad je sve to super obnovljeno. Prije je bilo pod šatorom, tamo isto ima ponude. Nakon potresa mi baš nije nešto. A jeste bili kad je bilo u šatoru? Jes. I? Pa bilo mi je bolje nego sad. Prazno je, nema ljudi. Ne idem baš često, ali okej mi je, da, dobro. Kako je na placu? Očajno tužno. Zašto? Nema ljudi. Ljudi su otišli. Otišli su iz Petrinje poslije potresa, a nisu se još vratili. Pa vi ste dugo ovdje na tržnici? Jesam. To je Da. tradicija vaša, Tako koliko je meni je. poznato. I Tako kako je. biste sad vi usporedili prije potresa i sad nakon potresa? Ali drastična razlika. Drastična. A? Drastična razlika. Petrinja ima jako puno trgovačkih centara, ljudi odlaze u trgovačke centre. Nastojimo još uvijek, znači, ponuditi domaće, svježe, ne samo estetski da izgleda, nego da je to ukusno. Ali zato mora biti cijena drugačija nego u trgovačkom centru. Tako da, nažalost, neko si može priuštiti da si kupi, neko ne može. Evo, šta da kažem. Koji je dan sad bolji, utorak ili subota? Nekada je bio utorak. Pa sad nema pravila. Ne, kažu subotom manji ljudi rade, dolaze, ali nema pravila i ono sve. Sad, a evo pogledajte, pusto, jedino malo će više sad biti kad budu flanci i cvijeće, a ovo... Trgovački lanci, a? Da, pa jest, je, trgovački lanci i šta ćemo? Nije mjerilo. Nema. Ne. A evo danas je subota, pogledajte, kao da je utorak, kao da je ponedjeljak nekad u stara vremena, ponedjeljak. Nema, jednostavno, ljudi su izgubili naviku ići na tržnicu. Idu s posla, svrate u trgovački centar, kupe sve odjednom od gotove hrane, niko više ni ne kuha. Je li skupo? Relativno, pa zbog ovih centara, u centrima dosta toga ima povoljnije, onda ko želi ovo da kupi ovo OPG, on kupuje tu, ko ne. Zavisi od ukusa. Jasno, ljudi. i od financijski. I financijski, normalno.